Miss Universe India thanna Jaipur nei meka Indiaram state shanga changa nulanal le fing tak sumnga pahni zet te chuan in elna shang anei chau meka Mizoram aiawh tu Miss Universe Mizoram lerin chani po in Mizoram timing chatu ni tumin nasa takin abei mekani swimsuit round in elna nei zo ni to in tuna hian dance le round dot le atan tu shang te an practice chau mek zela August ni som ni a National Costume Show le preliminary competition nei anianga August ni som ni pathuma grand finale nei ani donani tunchum kan video a chuan Miss Universe India lam update kan nga chungin kan state aiawh a chuak lelrin chanin Miss Universe Mizoram ni tura kong alo zo chaudan te kan thlir le tanga tin ama mai ni lo khati laya a elpui contestant dang tenen in elna boruak sang takara hun an mandan kim changle an mani boy puitu organizing lamten an shwal chaudan ngaihnawm takte Miss Universe Mizoram crown khum thei tur hian engtiang che a be ngai nge ani ti tele lungleya Miss Universe Mizoram thanna nei ani laya thil thleng shang te kan thlir le thuak donani angai nom le mu nom mai pi alama abekin pageantry lama lu ve tumte tan phei chuan beng avar zual sot nge yin arin omani Voin hi April ni som pathum Monday ani a tuna hian finally som pathni te hi state director nen Luangliam panin aron kalmeka he hotel anon thlen vera hian competition chan ngal aniang April ni som pathuma Miss Universe Mizoram finalist te khan lungleya in elna nei turin lungleya seasons hotela mun an khwar chana he hotel an thlen phata changin Miss Universe Mizoram organizing lam chuan du sakna zong nen lim takin an lo welcome ani live mun ve karon thengka chu anwam to pale milo welcome dan ka noma he roast te bokan dunga he ta pula ase alo vai do to me thia heng thei kan donga anwam top chan miss e feel de miss v te po min welcome cha bia kan noma an mela mo anwama an mani khan tumru so turin misiam amro chu chang ul lo turin he an facial expression chang khanin e tegetyang nuam do helai mun kan man na competition nuam do kan man theina min ron lom lut ni berin ka sha o kan lo thleng a ta min lo hmuah dan vel kha koi chu makati hei kan nuk hi no to pati me ang kan nuk ul ngal hei heti em han engtin nge o min lo ngai poimo le ti na ril ru kha oma hei enge kan thleng kha min lo hmuah kha te kha chu a om tho hei min lo chi be ma se kan dress nen zong ke mani khai camera ma a khatia min lo pangpar ti nen hei pangpar po rose po a first thapin min lo welcome khang ka shengai lo kanuna voi khatna nia ro puidang dai ka tilu tu ka kha ka sha teng tu min lo welcome dan khan ke po min ti phur sot enge ka hlim hal veng min ti nervous deu ni chu an lo ti pui an lo serious me lu tu min lo welcome chat to pani chu room shang khan kanin roommate tan hi amak kati ma kim lo te na lai ka lo nei chan pakhathia na tikima tu te mani tong ka manglo hotai la minung pathum pakhata omang kha tu tia ang tu kan ni me e internanin kan lo shang vek ta ke mani hi thil eng mani ke them vek ni tai la min char le se thil moi da ron la chhuak thei tu rang ka tu tiang khop chuanin kan theina lai le thelo na lai te in anga kan than na lai pakhaten thara engki ma kanin dom kang the ni chu roommate te kai thon har sia ti chuan chu hotel a chuan contestant som pahnih te chu mi pathum zela room khata da havin chu chuan contestant te inkar boruak po asiam chat pha hle ani evening gown work tuan kal pop ri photang ta hian hemi zona che hian hemi zona che hian info sanga heta info sanga chuan veilaute 3 to 4 seconds so thala phun chung akalanga akhan inin to kanga Sashing khate khan lungleyan thlen tu ka chuan Sashing ceremony tan rehearsal an neya work trainer ravalon do chuan an work dan turvel ashil fia na sa hle ani Let us welcome our contestants on the stage. 1 to 6 thalama
so ta thon ba in tla ru le in tla ru 4 5 chuan helai da ola ve chali he ta o in din thai lu tuk su chep lu tuk in din su he hian he ti to thian din lau tu Ole tuna hian Miss Universe Mizoram sangni somni paruk Sashing ceremony Lunglei Government College Auditorium a kan nei dona finalist top 12 pe sash ka lan chong dona chu mai ba ka state custom competition kan nei don boka kan phur to hle ni Sashing ceremony 1 to 6 helak pangadina 7 to 12 helak pangadina deu khan 1 to 6 an tak na an je mama 7 to 12 helak na an je ya chuan ai kar khan ai kar So let us welcome our contestants to the stage. Contestant number 1, Shristi Mahruaii Channel. Looking back at my younger self, I am very proud of her for stepping out of her comfort zone, overcoming her fears and accepting challenges. With the love and support of the good people, I stand in front of you with confidence here tonight. That's why I am Shristi Mahruaii Channel, who believes that education is an all-round development who shape ourselves and our surroundings. Thank you. Tiang chuan Sashing ceremony achang rengin contestant te chuan experience thatak an nei ngal der to Honestly, I didn't come here as someone who has everything figured out. I came here as someone who is still learning, still growing, and still discovering who I am. My skin is never my weakness, it's my strength. Those moments did not break me, they built me. Today, tonight, I stand here with pride in my roots and faith in my journey, ready to fight, to represent Mizoram on the national stage, to make my home proud. My story began in Sampai, but my dream is ready for the world. Thank you. Trong upa chuan pe che fenin tui khura la kai lo anti a ma se hetilai muna pe che tam tak ron kal tele kan miss Evelyn nge po me che fin takani a pe che fin hian tui khura la kai to ani kalo me Sashing kha chu anwam ka til to ka contestant number 1 kanina angin ka hupur le a chan chu Mahruaii tu ber kania ka kal swal chuanin midang po kha ka timoi lo thei vek don khan ka state costume in achun zom ngal bawk Tiala ma hen experience ka nei lo shima chuan ma se munum hi ka ti thei to patiang performance ang tak hi chu I experience an nei fur ho bula om kha ti me ang munum tapa ke ma backstage han oro he o cheto khan ka lo aw ve da su tapani chu Ole Miss Universe Mizoram zani somni paru competition nei ani chung zonga contestant te hun mandan kim changki doku series sa siam ni in Road to University ania August niriat chunudar khat khan INPR Auditorium Aizola Minister Pilarin Puyin atlang zarani Miss Universe Mizoram doku series a hian ke mazong kan en hauta kang khan kan state aiawh tura contestant ten in elna an nei tele an hun mandan kim chang tarlan ania lunglei khopui mun shang shanga hun an mannate tin episode danga talent manager Miss V in contestant te ashwal live te po motur a ngei donani talent round na yani thante round table discussion le personal interview te baka in elna shang shang an nei lai te clear chunzom tur a donani tin en chian chak omle deuh mai pakhal chu grand finale a mitam tak zo na engwanga Shristi aya rin chani thlangta khange anni ti te po achana kan mu fia le zwalin arin omani Hi Mizoram, this is Monica, your Miss Universe India 2025, and we are about to get started with the event of Miss Universe Mizoram 2026, and let's see what they have in the box. Miss Universe India sani somni panga Monica Vishwakarma ron kalpo khan engtiang che in nge
Mizoram hun aron man ti te thlir chunjam zel te po achak khop mai Welcome Miss Universe India Manika Vishwakarma. Soitak angkhan he doku series hi nakin zela beauty pageant lama la tel du te tan engtin nge state level a in elna an nei chin ti te national level a tan eng anga inbua sai tu nge ti inzir tir na atan te achangkai hle dona tin mi puinol puitan po entertainment mu nam tak ni tura buat sai ani tho tlangzar tu minister pirin pui chuan asoi nge ani tlangzar inkhom na a Miss Universe Mizoram sani somni paruk pachan zingami Professor dikte namte po in thu so hin meichia le mi pa te chu indawa in hal tur ni lavin indom kang tona enjoy sang ton tur kan ni ti asoya mizo chalai ten thil thar ngai to chuaka kongshang shanga ma an son zel mo chu lom omati thu asoi bok tiang chon episode khat kan en hauta kha kim changin CR management YouTube channel a adu apiang tan athlona en thai ania episode dang zongero chu member fee chengzani somkwa pakochoya en thai ani thongang iOS mangteta nero YouTube lamin text unlock nembik wangin member fee hi chengzathum somriat pakwa ani thong dogu series achanga revenue mu te hitun tum chau nilo Mizo beauty pageant khovel in tunun zel nana man thai tura ro man ania state aiawh kal chinte kumtin abula changa fundraising ti thatreng ngai lawa stable dewa beauty pageant akal zel thaina atana ruwa manani chuwangin he tiang lama tuimi tele channem ngai na ri ruputan chuan he doku series hi lo thlir ve theu tur le fichoya en ngai chin te po min lo thlir chunjom sak theu turin thlir tu te kan ngen ngal chewani